Luke chapter 21 verse 34. So sidzingo sekulinza bazalwane. Laba tawukhona ukuthi nakabuya Jesu bahambe labalenzile. Labalenza bazalwane. Ulinzile baba. Awusinziswa kuphela but uyalinza. Ulinza ngempilo yakho. Nathi lithi uNkulunkulu hambani naye alisho physically. Lisho lenekhathi ukuthi akhe imicabango yakho, imizidlo yakho ibuswe ngumoya kaNkulunkulu through his word. Now ufunda lelivu uyalenda. Uyaya emsebenzini ngokubaroli impelempele njengoba bonke uyangena esitolo esikho nidle masi nidle mahewu njengabo but la khathi kwakho ulinzile. Lo linzile ke bazalwane. Uthi noma hambe edolobheni ababona ngoba kulamalanga sekwala kancane ukuthi bagqoke ibhulukwane. Yes. Kwala kancane. Uyalimala lenekhathi. La ekhaya lolinzile nahlala nemahedeni. Umusic lama udlalako uyamlimata ema-programs awo ngisho lolinzile. Utatigeja kusawubalinzi kuba lula ukuthi umusic lama udlala la ekhaya kuba ungazudlalisele kancane. But la ishalom usilinzi awukalinzi. Usanangathelela Thixo deliver ku TV kunama programs longafuni kulala ungakabukeli awukalinzi. In other words, you are saying uNkulunkulu uhle ehla kulesitulu sakhe asayojayiva. Aphinda abuyela kuNkulunkulu. Asayoyikeka. Aphinda abuyela kuNkulunkulu. No one. Ake uNkulunkulu esikhaleni sakhe sebukhosi. Ake ayojola jola. Akayocheka majita aphinda kuye lithi ke iBhayibheli nanilizile yibani labangcwele ngoba nalo lolithile anjalo. Lolinzile uhamba namoya loyingcwele onke mala nakajolobheni monto likhona. Uyakhona monto lokumlayela ukuthi kungayi lapha utawulimala. Uma uya lapha ingubo yakho itawubuya ibhoxiwe ingadi yesono esiwana phuma ngani ngiyabheka lethinto yena nje ukuphila best tukwekwe nje uyakhona ukufita kube ngaze kufakaza ukuthi hayi la isitheni nawufuna umfana ukholwa hayi hamba lapha ekhaya sikomfana bathi ngende umthishele by profession uyakholwa ukhulume nendedetshwa bayasa msebenzi mbanga ndivuma awase nje ube mbungu ufane nembunga ufika bakhazi labahlangene ngathi hayi siyabona lo Masilela wena ukuthi uyakholwa kanjani la le hayi abakholwa kwabende ube nenhlanhla ubeve nawe akalinzi wabeva ufike uthi hey emthini ngami ngoba lokho lokuvile ngimvile lethi futhi nawe akalinzi mahlale uya mawuve kuhinyana ngawe ufuna ukuva ukuthi ufuna ukugcwalisa vile ngakugcwalisa oqwala ngitsela oqwala ngigcwalisa. Jesu ulinzile bagcwalisa nje. Ataranaza. Bagcwalisa bothishela abamnika assignment. Bagcwalisa ngene bagcwalisa. Uma nabantu batangagcwalisa. Akajona labafana baye khona kufika khona. Usinegcwalisa ngakho ngemali usiyagcwalisa. Funza bakesunza. Silinzele kubuya kweNkosi. Verse 24. Icaphelisiseni. Ngicela nililale leligama lisho ukuthi icaphelele, tithi icaphelisiseni. Kusho ukuthi umathi nabalo ticaphelisiseni. Kusho ukuthi umathi
indima la emhlabeni. Tiqaphelisise. Ungamani esitolo kungafanele esitolo. Uthatha ukwazekile. Uthatha uyadutshula lapha. Utothukulelwa nje bathi ushawe stray bullet. Abe befana hayi bekavamile befana yokusheka majini. Lathi usinzisiwe kuwo bathi uyabacheka. Lindinieni bazalwane. Sishumayela thina leti relevant. Esesothi sami uthini bese lokucheka. Hayi sewabofika esikhathini sesiyathuzula nje. Ufuna ithuzu ethuzu. Clever. Uzayi sakumfundisi. Hayi sakumfundisi ethe awutamphanga le engisele mfundisi wethu silebe. Sebetani ngathi ngizule eklambu dileni. Eklambu. Hayi la mkhutisi ngafakela wona kama brand. Siyasendwaze kancane. Hayi phela siyayathi le mbili. Sebetani bazalwane. Singabe boholi silanze Jesu. Silinzele kubuya kweNkosi. Bafana bayawashaya ba-1-2 ngathi bawashaya bathi ndidi chaya beats bamise egalini. Sibhekile kanti ushaya yonke sale la tanzi. Stabona ngale tanzi. Asibesibheka sine tight. Izoli sayifrustana igaba. Lapha besifasi. Vika nani manje. Akuna viki la. I know. Ethana sokusezwakala esekulana. But asikwendanga lokho sesisisiwe. Wakwena lokho sowusinzisiwe ulahlekile. Ngoba lethi khathi lesikulo yalo athisafanani nalethi khathi lesakhala ngato ukukhona. Kuthiwa sibambisise mathuba lesuku ngoba emalanga mabi. Hallelujah. Uthi Paula lokukhona lesikuko manje lesizwe lesikuko manje ayisafanani nayitho. Nyalo kuthiwa sibambisise lamathuba ngoba lethi khathi lesikulo di. Hallelujah. Bambile uNkulunkulu abanene. Sebuya ngokuzwadla bekhuluma nemntwana inkosi ukuthi wasindiswa nakasinziswa le sidlala ukuthi ngoma tajimiswa kadla emotini. Uyasho ukuthi ngikhumbula tobe teshumayelo indlela lengasizwa ngayo nawushumayela umntwana inkosi. Uthi nawushumayela esitsheni ngikhumbula onke amagama lo wakhuluma ngiyola mvusetelako ngiyola ngesethi letine. Namhla ngumkhanze ahambe more than 2 kilometers ayomela. Injalo wensinziso phela sithathu. Wona uzakuna khanda ukubhalela lapha ngemfuzo namfonde emothi wathayiko. Yethi noma ngabe uyajoza ngutshela ukuthi singahayika. Silinzile. Lokukhandleka it is part of umthele wami. Ngoba siyabona ngamunye ayisonke. Kuye nemisebenzi yethu. Uthi usesemhlabeni nje njengoba usitha sebuka, usitha segolide noma usitha senkomo. Ngoba lemisebenzi isatoshiswa. Kubuye tusibo wakhama. Tikaphelisise. Kubela mo. Siyatiphelisisa masiya. Utiphelisise obhuti wakho batawuka nemkhubelo omubi bathu tikaphelisise. Lizele kuya kweNkosi. Ufuna kuthina kumthwele. Fundisi wakho kutshelile ukuthi na mase umfana usinzisiwe awujoni awujolwa awuthimba ubuke incwadi takho ubuke Jesu wakho ulinzele kuphela umshado egameni kaJesu kubeka mama. Ticaphelisiseni. Ningatifaki kakhulu emanzilini nasekunathelo kuzakalako. Baba ngesifunze ngoba mancane amavesi. Lithi ningatifaki kakhulu emanzilini. Alisho tshwala. Alisho maphathi. Lisho ebazalwane kunentambo okusuka a new world order. Angeke kukhone ukuthi umhlaba wonke ubuswa ngema-families lathile lanemali la-powerful la-controla emakhosi nabo-president. Ngiyengithi bo-president nemakhosi kudinga imvuna ema-custodians abo.
kunemthetho wamhlaba unakamthetho wa-World Health Organization. Njalo ngibona abantu abasasala sigoma amazi. Nawala bona banemali, they control us even education wise. Health control banemali ngumndeni nothini. I think bala ku 24. Multi-trillionaires. Bayasho ukuthi ngesikhathi sesungu ukuthi i-COVID. Sikhuluma nge-New World Order. Angeke ikhone nyalo le New World Order kuthatha indzawo because mwalwengcwele lophakathi kwakho kusekhona kanye nelibandla. Second Corinthians Thessalonians ukhuluma kahle ukuthi usengakaveli usahembulwa ngoba libandla lisekhona. Utawuthi lingahamba libandla embulwe i-New World Order itawuthi kwanyalo sesiyakhona kungeja ukuthi laba bahambi lapho. Simbona ngendlela ngigijima ngayo bathi gijima nojova selojova. Idweba lelo hayi besithunzi. Edwebe. Yabonakala ukuthi nyathi gijimela lethinto. Lokunene ngimtshele ukuthi lo ngakwenda lo ngisangena ngoba akufunakala ngimtshele ukunembo ngoba labanye bangasindiswa labanye basebancane. But endlela ogijima ngayo nakuso yedwe. Noma qathela ngeluzalo lenja uyabona. Bayafakha sesikhathi lenja usahamba siyami. Uyagijima. Awukhona ukuthandaza ukuthi uNkulunkulu khona ethuwethu. Abantu baniyeva ebasaba ungene sokhwela utabalula. Le njalo ogijimela ngalo thimba nyalo. Uyasho ukuthi kulula kungena kwakho. Ngoba uyashesha bethinto lethu. But waba uncane eThambuni. Investment entweni manje sithi ngabantu ba uthandazile ekufundisa umshilo manje sotamkhonela. Lokunye bake Masilela lokusho ukuthi ema-chances akho abezulwini angu less than 1% wezulwini. Lesikhathi na ukhuluma uzabazana ngoNkulunkulu tasitholele nabe uyabona ukuthi siyethulele. Lo yasithola khona lobaleka kanjani. Awutama nasitholele manje awusiwa siyavuka awusiyadwayibela akasawa wena sitholele. Kethi uyakhona ukugijimela lobhenkelele. Awukholele nayo ukuphilisa ukunika ne-oxygen. Uthi Jesu mesabeni welokhona mfula lokubili. Yobulala umphefumulo yaphinda bulale lenyama. Singolo sabelo. Ungamesabe lokubulala umthimba kuphela. Hawu nomphaba bafundisa hayi. Ngithi thuka ningeli. Lokunye bazalwane nawo makalinzi. Utibona la ekhaya mabe umhlolo nje. Umhlolo lothile noma kuyaphahlwa. Noma kwenumzalazi ube pattern base bakunene. Bayakusensa lekukhembesta yabo. Lengumnyama ukuthi ukanye nabo. Uyasho kaMlengeni ukuthi bathi bayakova base bakuhlele bathi wena ngozolo. Khola nengcwele. Sungozolo wena mfona ubheke moyeni utawuke ngesinyola. Kanoma lapho wena yonke umsimetho. Esonto ubuya ngala. Mina menwa ngabathe ekhabithi bakhona bakisile. Abasangibithi ngale mhlanga nowesondo. Uthe ngiyembuzo endathi mhlanga. Ngesondo utshelelile. Bakithi bakhona la. Abangibiki ngesondo nakho nakho kuyapha Linda. Imile ngesondo. Uyava Jesu wakho. Sebayathi kule topic engamfani Linda. Ona malungu khona la uyathi. Laba besibakhona la uyisiyahleka. Kungithethe isikhathi esithi ilinzi. Usuka ngingathi ufake kakhulu emadzilini nasenazi. La madzili kukhulunywa ngale tinto letikhona letinconywana letikhona eveni. Ngeke khona futhi simani utamtholela babedlameni. Utamtholela abantu bangithile emphakathi bangithabitha bangithile emphakathi manje ungathi bafuna ukungibeka kwenye ibandla. Hayi usibamane babe uyathanza. Uyafuna futhi. Ufuna ukuthi bafuna ukumela shebe. Ngishone ukuthi moyo bandla kakhulu. Alo yabakhathela bahlala ula ekhasi. Nonke umuntu uyakuthela ngoba uyiki. Nokuthi ube la akukhona ukubika uyiki. Alakuthela ngalokho uvumkhwebo uvuhlaba lenhloko kumele kwabantu basoko umkhwebo. Bawubona
njena umkhwebo baso bathi yebo sangishilo ube ndoda kwamba kusikenye ngenyawo kinsi uyabona kuyandi fika uyakubela sepha so uyawulala uyaphuma lapha ikhona shalombe li available mali emazilini elini wena ukuthi wena lamazili kulokudla mlethe ishwana lokuthi ufune kasathana ndiyaku ukuthi wena tibambele bakhetha fast wena kunala bahlala nabo la ngoba bathi unaso esimini sokuba umkhona ngisebuntu bayakubona ngemala singambeka bamazila nokulesikhukazi bamthele uyolungisa ngabenza bayo umkhwebo phela ufike ukuthatha nje 10 minutes yomuntu ukubona ukuthi Kubuya nokuqinisa Kubuya nokuthi ngaqinisa uzonto njalo ukuthi yes ukuthi ngifuna ukwenza ube sikakhatha uthi manje umfundisi utawuthi neva lo akalithi ufuna ngamfundisa apho unathi siyafundisana ayafundisana la lo akalithi uthi isonto lami letawuthi umfundisi wami utawuthi baza abantu bangathini nje nabangibona hayi Jesu worried about people sicabanga umuzo haleluya ukutsathe ukhulume wena kuthi ungangitsathe baleni akangibona uthela singafihla khona sokuthi siphelele phela ukuthi utsatsala ngithelele hazi ukuthi ngabula la ukuthi lo ngibona utsatsala bebethe kancane sikade kuhlela kahle lento ngifaka ngifaka lesithi ngabe nayo kashana sithi so la into njalo so uthemba lesi ngemazili lawo emsebenzini phela Kubuya kambalo yana hayi ukalibala labayelo sena ba wabuke ukuthi untawulo yabantu abadala uyaloya abantu bazongabangawo ababagolopi seni amtshela ukhala phethe umbheda lo ngayithi umbheda unento la ekhasi leshika standa lastafuna ngayibuliki usiyamehlisa kule sikhuda sephathi imali ngifuna kube ngeyinto yakho thina mthandazweni ngoba lababinzile bethemba yena haleluya ningatinaki lethinto talelive neminako yakhona ngempila mabeyele ngoba kunethinto letingazuthi tiba mnyamana nempilweni yethu yokhona asisathane kukhona ungaphila khona hamba lapha qhubeka ngalo sithandaza nasekunakeni tifo talo mhlaba nasekunakeni bazalwane lokuthamela basale babe mama bathi nakile into talo mhlaba bazalwane uma sikhuluma nge-new world order sikhuluma ukuthi kunemithetho lesolo yashaywa kusukela niyathi nakusukela nginganibalela etikolweni uyakhishwa kancane uNkulunkulu kunamakhambanisi lama ithinzi indzaba yemthandazo wala belokusuma letinto ngakhuluma kusani nje esuke nabalentwana khona bafike lapha kulendzawo lenekisho bathele kodwa lethi kodwa siyaphinzelana ngisifuna belungu befinance sihambe siyothandaza abangaphendula ngalesikhathi lo ngababona abathanda ngone kusuma letinweni ngakhuluma ngaJesu emadimoni lawo kwazi ngonelelela ngoba na Jesu unethi indzawo bekasinaka yabuto bafike bamkhiphe fast ngoba kunendzawo kufanele singafiki sikhulume ngaJesu kuthi siye ngoba sekushiywe ukuthi asihambe sokhuluma ngithi esikolweni uyakhishwa Jesu bothishela labakholwayo batiwa level lakomoya abana uthando unless
usizisiwe mina nje ukhona umteacher la loyothatha kuba head teacher uyasithanda singumndeni waMasilela abe deputy somewhere nemusha high school ngijabula kakhulu ufuna ukuthasha emakholwa nabe la icebo kwa because uyathi ukuthi isikole lesitawuphumelela lekhaya iphumelelayo leligcwele abantu labesaba uNkulunkulu. Amen. Qhubeka manje. Futhi lelo langa lemitungu. Lela uyabona lokuthi bathi ningathela kakhulu letipho leti emihlaba. Uthi uyafuna lelanga lemitungu. Hayi kami ningaphuma. Phela lithi la uNkulunkulu. Akabuyi Jesu abanabaprofeti abanye sebakhona niyathi namanje. And lithi bakayena imisebenzi emikhulu emandla. Uthi abantu awubethu umnini ezulwini wewe. Badakuze ukuthi baprofeti kaNkulunkulu. Lithi batawuthi na uKristu la. Lithi ningabalandzeli. Lithi kodwa kutawendeka labanene. Badumise. Ngisele mina sicala lapha wena ungumprofeti wempilo yakho. Na ufunza live la uNkulunkulu uyakutshela ukuthi isikhathi sibani. Lesiphila kuso. Awuthathisi mntana Nkosi. Wena nje ujabulisi last week ukhulumele into lena akutshela wona ekutheni. Kuye ufundisa ukuthi ukuthi ngathi nayo indiza le. Ukhona la uyakhona wathi hayi mina indiza. But ngakuxolela ngoba phela ngisakuphulisa. But nakutshela ngathi indiza khona uyakhona ngendiza. Uyakhumbula ukuthi abekhona nemntwana Nkosi isikhaze emaphupho la ngikhaze emaphupho. Usilephupho lelisho ukuthini? Last week we had our police what thing you want to attend to football send down this now we say kata kukhona kuJoel chapter 2 lokho ukuthi tapu isawuphuma namaphupho ngoba ngongcwele ukhona egameni leNkosi. So letipho lethi lebazalwane tiyavaleka bodokotela make ukwagula dokotela wafika wamtshela ukuthi sotakufa ushubeka wakho njani sokazi umthelele abantwana. They don't believe in Jesus. And le tipo leti disaffecta kangaka kuba tisithola sisesigabeni sekuthi lokungibona kusibinjile siyakuzima. But kufuna bese sesiyakhombisa ukuthi yathi khona lesibinzi. Asamlizi kuphela sivale umlomo siyakhuluma siyabatshela abacelwe uyathi sibinzile. Umngamo wami watshela udokotela wathi ngisayothandaza. Bekukhona. Sahamba zodela zabantu ngomthulisi. Bathi mase licethile ngibobule. Sabuya wamkhanza anganalutho. Lokulela kamthekhe bona hayi no. Na ngase ngedela nyembe ngayo khale ebathroom. Khala uthi sendaba nesipoko semfanele sikawujova dot Job sathanda umkamo bena more than 6 wetifo leti chronic ema gallstones oshukela bo-BP bobani ma-ulcers kuningi uningi yinto lokunye kuningi lebebakubala baswena umkamo ma-piles khulume labanawo lama-piles bathe nasekunjena kunjena yini ningamtsheli nabe samlungisa lokuthi ngabe uyothandaza kade ukuthi naye uyothandaza ngoba kufunakala ukuthi bazalwane lokuye bazalwane nasisalenzele inkosi dinenge letinkinga lesitawudibana nazo letilwa nempilo yethu yakomoya uyalenyusa lezinga lokuthandaza siphile sathini bazalwane la khona kufa kwemuntu emaswati angasakwesabi ingadi angasayesabi uthi ufile yalothi ihloko takho tingakathi sekaphostile ukuthi lenza bayifika njani abantu abakho nemkakho lesikhathi lesiphila kuso silindele kuya kweNkosi nekushintsha nje kwebantu njalo kulula ukudubula kulula nyana sidumba basasesabi abantu kukhulume amahlazo abasanenzaba abantu kuya ngalokuthi wena ulinzile na ulinzile solo lo muntu lomdala wa 20
solukhona. Asiguqulwa thina njengoba silindele inkosi. Sigcine kungcwele ngoba nakabuya Jesu. Funa akukhaze kungcwele solukhona egameni lika Jesu. Jesu uyabafundisa ke labazalwane la. Ubabuda lapha sitshele. Tekwendeka. So uyabalandzisa. Uyasuke la kule sihloko senilafunza uthi isidingo sekulinza. Nize ngibuye ngalethi khansi nisethi ukukhulumile ngoba lethi khansiekuya Jesu disuka lemuva koDaniel. Jesu abevamile ukuthi nakakhuluma bese uthi lona endlebe yekufa akeve lo umoya la kushoke babandleni. Lama verse lawo bazalwane bakwesizwe noma kube khona nosibekelo longabe umuntu babe langasibekela. Nawo afunza eRevelation chapter 13 verse 9. Masinyana usifunzele nje. Kuthi nalesi lona endlebe yekufa lisho ukuthi lo esikhathi sekunaka leminako yalo lolufuna tintho ebazalwane lokufuna nethinto talayivele nami lokubambelana lelilwa ngabo awunikwanga uNkulunkulu uyeba baba wakhithi wena kuleli phakathi ngathi mfundisi bangilithile phakathi nangathandazi lephakathi sitawumanzi umvudla ngeke ukuyinkubelele umuzo washo bantu kanti sabana Nkosi ukukhuluma phakathi nami lesitona sibeka ukuthi bayathatha kuyosebenza phakathi bayobanga ngokuyabanga phakathi yaba kuneni so hayi usimathaba eso uyabona la dikula tomo nomasani ngoba ufika yabuka lokwenkosi ukushaphila unomalanga siwemhlawumbe yadlela wena uthinde la yadlela waye usoma ngiyoseka bahana oyikho yadlela bengisheshele manje yento ukungisheshele manje yadlela uze mlinze la ngoba thina sasiyena la sakhulela emakhala khona bowungadli emasi kwade ngespoon bowuthi efuya ngala uyabona mzala nawo ukhangala uyabuya ngala yabona ulambile yadeka ngale mpakathi lokhu uma lapha kufanana nokukhenda aya ndobekiwe shifla utawefe makhaya sewuthika lo ijobo yalo lifinyele ngapha umuntu kwelomoya esibabuka bangadlela ababili ubeliwe yalo shifla namtshela isakhoba sesibabukela lapha nyanda nje usindaphe sakithi mina baze ubelele wena wathi ngoba bana beminaho yalo bathi mkhuluma ngebazalwane uzaqhubeka kanje baze babumjwayela ba haleluya yakhona nangabe umuntu uzofuna ukuyoyiguqula lendzawo ufika kwakho bafika sajabula bafika mabesibalo bafika bhukhiba sicela usithandazele ufake lekhendesi akusekethwe njengesikhathi Daniel ngoba ulinzima iBhayibheli lithi Daniel bekathunjiwe ngoba once wabikwa uthunjiwe kuleyo ndzawo uyohlala kwesikhashana ufuna uyiguqule ngoba ulinzima. Hallelujah. It's Revelation chapter 13 verse 9. Matthew chapter 11. Yes, Matthew chapter 11 verse 15. Matthew chapter 11 verse 15.
Lowo nendlebe yokuva akenze. Niyeba bazana. Noma kuyakumika lenzaba ikhona. Awufuze na verse 43 khona lapho. Indzaba yokuthi Jesu njalo nakumakho ikhona nakuluka njalo Jesu bekasinaka ukufundisa athi loyo lonendlebe yokuva akenze. Verse 43. Chapter 13. Matthew chapter 13, verse 48. 43. Lapho abantu baNkulunkulu bayawukhanya njengelanga embusweni weyisi. Ngilabanjani la? Lalelani-ke, nalilendlebe yokuva. Tube. Lalana njani? Lana kama lawo bazalwane uma ufunza kahle live la uNkulunkulu ayanakela but nawulifunza ukuthi uyababeka akunabeke lethilo lethu Jesu uthi lo endlebe ekuva akeve nangale uJohane ulo endlebe ekuva akeve manje uJohane le chapter 13 sekukhulunywa lapho ke nalesikhathi i-new world order say in place lapho Paul attribute 6 selikhona la sifunza khona sifundiswa ngokuthi kutawukwendeka kanjani bobani labatawukhona la sifunza khona kulungiselwa libandla selitawufrithwa ngane ku-Revelation chapter 13 libandla selifuthiwe seyikhona yonke lento in place emsebenzini kunema-chips bayani abafunzile lapha basebenza emabhange nyalo lokhu nakuthi uyangena kuthiwa ngci kulamanye amave sekunama-chip etandleni awusaphathi isinam awusaphathi ikhasi sesemuva sinela lesheya boma credit cards nani sekuvele kusethiwe kulethiwa kifakwa kancane niyacheckwa nokuthi niyakhona yini ukubamba loyo lendlebe angeke lokuthi nithi-ke msekuthi ngithimele lethinto before ngicala kusebenza awukaluthandaza ukuzibele badlala. Can I do this? Uyathi uSimani kuthi isikhathi esiningi njalo bakunika 7 days, 7 working days. 7 working days. Nombolo yaphelela kwegama lakho. Go and pray and ask God, can I do it? In 7 days, utawuphuma ne-ask. My brother, within 7 days, bakhuluma njalo sebengile kusasa. Sibalendile lelo phutha. Abakamuthi kulo. Uthi Daniel nakeva lo mbiko wekuthi lonke kathandaze kulesithixo lesibekiwe uthi lithi iBhayibheli wathi Daniel ngicela nginike ithuba seniyothandaza ngikhulume naNkulunkulu wami lokho sikumcoka ngithi nje abantu laba lesifunza khona ukuthi kufanele silinze sisemthandazweni ngoba thina lethu siphazamisa bazamethiyeka namalanga lama bakhona amhambi ngedwana hayi ukuthi ngibeke ngiyatibiyela ngizile kuyaNkosi asihlukani namake mayibonga kahlukani nasisindele ngiyasho ukuthi ngiyababhangelana ngiyazi ngisho amen athi nginaphile vele senhlapha kusentolelile thina abantwana bavana nabantu abambonke bayovana but laba lababibala manje so ngiyasho ukuthi sisilindele ngomane ngicashe itaxi nje lapha nje kugcwele mabofunta la alakhona lapha bafunza khona bengingasho ukuthi ngiyamthandazela but bese ngiyelusa yabo wala ekumbini ukuthi kanjani akaboni yalindela ukuthi uba sengibuta ukuthi wawula umfalo uba sengibuta mayibona wakho umfalo wawula umdlulu hayi ukuthi mina ngiyazi ukuthi ngibutela ngibona ukuthi kuba njalo mngana sekunjani ba
Yama Jesu. Umfundisi yethu zonke. Kanene indlela umvikela. Wena umntana ulindele ukuya kweNkosi, iNkosi yakulayela kusithandazela nabo, ngahle ukuphazamise. Lo mntwana ngahle athole isiso akale abantwana ngekuthi wena unabo. Ekhaya lingabi mahele. Babemama babiyele abantwana ngemthandazo. Utothola tikhomo kusasa. Hey, manje thithi sinomanje ngoba uthandaza. Nebe bashada abantu. Utamba abathandisa Jesu. Utela kachabinga, utela Masilela, utela asuma sigijimi, awani yasukubeka. Awuthandazi. Tela wayeka nje ebusuku nawe uyalala ubuya ungene nekhathule nje. Siniwe. Ulele, awumuva ushaphuma ngoba thina khipha kubakho. Fiyeti mwiso lele. Sebase bangwana abantwana. Yathi makhalas valo yathayini. Sibantu. Fiyela matana, kabulele yathela. Na umntana ekhaya la umfana ngubuka la ngoba ngangana ngusonsi. Ngubuka la. Sibona ngomlusile. Awuba ukuthi umbuzo omunye kulento lokho soyiplanile ngisela abantu ukuthi thuza bangukuta le mfihlo labona nyamalala khona nguthe wona bengakutanga nje uyawathi mbe ukuthi inkosi bese ngikubona ukuthi sobhastele kuko usilwane sophasile ngikuthi ukuthi kube ungathi umuntu la sitshele thina kube ukuthi inkosi uyakwathi kube ukuthi wazi ukuthi akusovile ayokufundisa ungani lo utawubona banendlela babalekile basanza kusiniswa la isonto kubeni bakutala sobabili ukuthi uthini athi usoloko umfundisi hayi ngisho nanga uvile babele nkulu yes babemthetho sifaka kupopolo sifaka emakhatanga senkama sifaka ingoma leyo ngoba sinenzele ukuya kweNkosi sishumayela nje manje nami at the same time sifuna kwamba nami asifuni insali asintshele kuye sihamba siyomthandazela amanje kwalo mjamisi bela asinkosi ngiyabonga kanti wena Nkosi uyawuphendula umthandazo haleluya amen ngoba ke dlamini ngaphambi dlamini andi uthi siyethi sahamba engifakazi bakho uyabuva uthi so yakophothela lenyalula enkosini haleluya imithandazo yami nawe kube uthandaza na uthandazela yena nawe uyakhula umthandazo umnanzi bazana ngoba na uthandaza uyakhula uyasitakana nawe uyasitakana uyasitana kwimbambo sebusitana sikhula kanjalo ngekuthandazela umuntu nomathi njengoba sinizele kuya kweNkosi mina ngifuna ukuthembeka kuphile kuzwele ngedwana balungile bomake dlamini nabo make ngiyona labakhashana uyabathandazela ufuna sifike sonke ekhaya haleluya sifike sonke ekhaya ukusukile uNkulunkulu esikolweni ngiyabona manje usatosha ufuna esikolwa lengithathe bona abantwana lengingathibala lengingafanele ngithibala ngiyathatha letsembili ayithini indaba yaNkulunkulu these schools bantu abethu sinamafako ufunze thini ukhuluma ukuthi wethu ukhuluma ukuthi indaba yaJesu ayithengwa amadimoni inanana sathumba nomakhe asukela lo mntwana la angumfana abuye nale umfana asingumngane wami azingirlfriend wamfaka esikolweni ongazange sokude ungamfaka la wona ungamfaka esikunyama utawuba vele prime minister uNkulunkulu wamathala kabi free noma ngafunza la ayofika primary ela bana bafunda lekole ethi mathematika yibo labagcwele egameni baba nenkolo lelimali lelimbabe lasindodo wamongana namkhaya esikoleni lesithu alikalizi
nomntwana lo sokuzokwenda ukuthi ukholwa kwakho kulimali egameni likaJesu. Sifunzele manje sesiyathandaza egameni likaJesu. Ngoba liyawufika njengasothaba kubantu bonke emhlabeni wonke. Niyabona bazalwane ukuthi lo wendele South Africa sesikopile. Uyabona nje noma ngibona so South Africa sathi kunenzawo la kusuka khona kunethimphali. Ngaphinda ethu ujule usifuna sidle lifa silanze ujule la ekhaya kunelifa kaMaster Master ngathi le bayibhedisa sabe somfunela tinkhabi sesiyathi lanza nje umkhuba lo mubi loyo ukubulala abantu sesifakile la eSwatini. Mawuyemelika noma uyakuphi noma nguphi wedwayo kunebantu abathiwa konje ukuthi babulali sekufikile la eSwatini. Lo suku lo lutawufike enena nyalo nabokhetha kulamanye amave nabokhetha nje emasontweni kunemave lane mabandla lamanene. Lona lo wathi ukuthi ngento akabe ngishemele bamthumelela tinkhabi ekhathe endlini kaNkulunkulu. Bamthumelele bakhe bavethe into la asiphethe bambhedele la epastoreni bambhokoze ngesilence. Isono bazalwane sisethe inzawo. Sono siya ngegabuzela. Sono nyalo sikala abantwana abancane. Ngishilo nakuqala abazalwane ngathi nyalo sokwala kancane ukuthi abantu bahambe ngcono and very soon batahamba immediately sahamba nje batahamba ngcono batawela yonke inkonzo yasemakamelweni ebaleni. Sekwala kancane bazalwane. Nyalo abantwana abancane bangalo bebathunye bekana 10 years ngoba bathi unesisi una 10 years. Lokungaka laba kamanzini wamanzini west ngoyenza amanzini mathapha ayihambe emadimo lokungaka la imbi kwakho uyakhamsana uyabonana la imbi kwakho okungabe lekhathi kuwe uyadlala lo mntwana lo wadlala ku Elizabeth na Maria nakadla nawubona lo wena uyakubona lencwadi ya chapter 21 la athi Jesu khona nanibona sinekiso nje thaka sisonzele noma sisenza welendwele ndwele lo funzalo akaconze inkhazelo yalokho. Lokusho ukuthi bazalwane lo lokwenteka le ngaphandle sekungenile nasekhathe bavela kuNkulunkulu. Uhlabela nyalo it is no longer a calling but uhlabela nyalo sesisho thina ukuthi we sing for presentation because we've got sweet voices. Sengema auditions now. Ungaba nelivi lelihosi but nawulinzile uhlethe nenkosi uhlale nenkosi lelivi lakho lelihosi litasibusisa sive ukuthi uyehla uNkulunkulu lelivi likhulu njenga-Antoine Grace but uyehla uNkulunkulu. Lo gogo lo uyamesaba uNkulunkulu. Gogo Grace Masilela hayi sakhiza igadla manje Antoine sakhiza abesangoma wayekela uyayekela nabe ulinzele phela kwenkosi uyayekela. Nasokanda sabe yini lo wakho uyiyele bathi usemakhona uyiyele kanyana lethi lokufundisa lethi ngayekele ulethi ubethile kulithingisi ulento ngayekele bazana nawo ngoba likhona ukuthi ufufa manje ufufa fisi ukuthi ukuthi bathi ube lendela ngambela ngokhotsha nathi fetha usitsinzithu uthi ngifuna ngoba thatha ngobeka ngobathilisi ngifuna bashaya 10 laps nyana na utubone nina ngitaka kubaza kudemo uyakwazi ukuna ibone imali usushayekele nyana yebo mina umprofeti Sathi uthi uyambuka lo sisi umplanele iplan sathi lo sisi asimotele not you uyambona lo bamdlamini usukulikwa uhlala yedwa nawambekela nje nawo sofele into zomndenene ukuthi le microphone ungenda into lephilako asakabanga ngalokhu vele wena wena hawu yebo kwabe ngicabanga wena hayi ngadlala hey Satan siyamati phela siwe noma wakhe nathina Satan that guy is very smart siyashumayela ngabantu sikhuluma ngithimbe lethi khona abantu uyakwazi bekuyathimana nawo ayakusoma mina mama
ngibeka mina ngikhuluma lokho angikhulume ngapha bazana ngithunywe uNkulunkulu bayambona sejali yakuthanza le ukumisela ngambe lenkosi ungaze kube nini wathi yambona ukuthi impela uyakhuluma khipha kule plan yebulinzi inkosi ngoba dilaya bekahlamcheka Samson aqina sina kwendiwa lendlo aphinda kufaka emdweni uyakufaka sana lemdweni basebenzile uyakufaka emdweni uyabona ukuthi uyalemukela inwele likhahlele azabuye Jesu emdweni ngoba usithe Jesu nisabizele kubuya kwami angeke nilime nekulima lokutaba ngethulu kokukholwa kwenu asinathi bazana kulima kukhona but we shouldn't succumb to a stinging funa sishaye slingo sishaye inkolo ngoba kukhona funa kusale kumebona usho njalo uPaul Paul uzingulwi umpotha kwa walima ngakho konke na Jesu walima ngakho konke kulima bantu bayibuseka kuloko lima kwakhe akazange ona ushokayo haleluya ngoba bamthatha phela Jesu bafuna ukumbeka abe inkosi babona umsebenzi wakhe ngale bambuza bathi Nkosi seliso discuss lo wathatha umbuso wamaJuda umthatha ngawulanza umbuso wamaJuda wana ngomalo uJesu aselini so bafuna ukumbeka abe inkosi wathi discuss nemathuba akhelwa ngaba ubaphendula kuyabaka because they understand ukuthi bona babuka kwenyama ababuka kwaNkulunkulu haleluya thetha mayisithandaze lenzani lithandaze onke emalanga lebo bazana ngayo thandaza kanye lenzani lithandaze nini onke emalanga mashalom ndamazi sithandaza so onke emalanga asithini bazalwane sithandaza onke emalanga onke emalanga siyathanda bazalwane lokusakako njengoba sisinzisile sihlaliwe ngati ya Jesu kungenteka siba kubhokabhokane but lokwakusho ukuthi Jesu sesimphilile kuwa enkosini akusiko lokuthi ushaywe timo tikushaye timo kuwa enkosini ukuthi bethu ufika lapho na vele sothi ungaphinzi ungitshele ngenza bakaJesu okuqala babe wangiva vele ngifakaza ngaye yazi umbuso leyo sesidibana naye ona balanga kemini yebo wena usikhona lapho abangiva mina but iBhayibheli isilovuma umemlomo ukuthi Jesu inkosi kawusiziswa ofisi kungenteka namhla kunesimo lesithayo sithi akusho solimele fuka onke bana bazana siyalima that's why isibla uNkulunkulu nakwelekile wafika la ukwatha khona kuthiwa lingashone la somthukuthela kusho ukuthi iyasinika le chance yomthukuthela futhi ngiyanda ukuthi nje ningevani impilo le lebantwana namalo ukuthi mthathana antshinthe mama phela umvesi lo wangifakela ngiyantshinthe yebo mamkhulu so njalo lokumayela bafunza lokho mina ngiyakutshela ukuthi hayi manje sowulimele mfundisi asungani wami siyasowulimele lungisa lokho namuzimzanya polisa sithi niva ukuthi kuba njalo sithathana athi hey mfundisi lo sowulimele hayi ungasulimala kakhulu na ungasuphansi unani sibhakana haleluya nakusibhakaba uyancenga sengiyacinga kanjani sayatholisa thalwa ngoba uthi Jesu ungayi umikisa imali esontweni nonikela ungakatholisa la mina nangalona na nine la esontweni nemangungu noma lokuncane polisi polisi amadlamini amadlamini haleluya polisi amadlamini madlamini takuphelela kahle emapolisi awanayisi awaguglisha usinafuna beminanzi ngawasitayisa ngayo madlamini kwaba mnanzi kangaka umphethe kahle haleluya kuze lokho lokuthandaza kahle funa ngivani sinike sebaza sobabili akuthandazi ngedwa sasobabili
asiphumi la mnyango wasekamela sayathandaza silindele ukuya kwenkosi afunakali bamthathe emsana afunakali bamthathe asana ngoba sikhubene sangevana ngoba nama differences lakhona sika la inkonzo nje sesilungisile hayi ofike ushumnikelo la but anibani uJesu uyathanda ngomsike ngeke ubusiseke usangaye kuqala igama lenkosi qhubeka baba khona nje uba nemandla ekuphunyula kwetintfo letitakwenteka litekwati kuma embulodvodzana yomuntu lokuthandaza silinze kuthiwa sitaba nemandla ekuphunyula kusho ukuthi lento kulukhona bazalwane mina nje ngiyabonga ukuthi bazalwane bakhonele ukuthi singene fasting angena kusho kumake maziya ahlobo banga lemuntu angena ubonakala ukuthi manje maziya ngathi uyakhima nyana ngoba ukuzila ukwenda ukuthi ube fresh nalamthibele ngathi uyakhima haleluya and ukwenda ube young loko nje sojekimali ufuna manje noma vele ndibasitshele Jesu bekasebenza siba mazi yaloke mwasebele Jesu haleluya make kuzila kuze kwasibonisa make namsesibondeni leseke sibona ukuba ukazila ubonile ekhaya nami babazila nami babantshintsha baba ukwaphila lenye impilo lengayitholi kahle lesonto ngifuna ukubona ukuthi lesonto kahle hayi kahle ngeke ukuzona beguluthu bakho ngoba imiguluthu lemikhulu namadoda yathi umntwana ngoba silindele ukuya kwenkosi hlalani nilindile ngoba suku lokuya kwenkosi lingakade asivalane nemehlo sitothandaza egameni lenkosi. Thank you Holy Spirit.